Iyi ni radiyo Umusare isangiza abanyarwanda bose amakuru y'urwatubyaye, gana radiyo Umusare mu rugamba rwo kwambutsa abaruvuka bose inyanja y'amacakubiri twashyizwemo n'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Banyakigali, Banyagitarama, Butare, umva radiyo Umusare mu rugamba rwo kubohoza gakondo yacu. Gikongoro cya Ngugu, Kibuye, ntimutangwe kuri radiyo Umusare, niyo ni iya buri wese. Banyagisenyi, Banyaruhengeri na Byumba, Kibungo, Umutara na Kigali ngari, ntimutangwe kuri radiyo Umusare. Ni radiyo Umusare rukumbi, iyo niyo radiyo muzumvaho amakuru yose agezweho ajyanye n'igihugu cyacu. Nagira amatwi yumva nakwiyumvira Umusare. Ndabasuhuje aho muri hose. Ni Isaac Havugimana, umunyamakuru wa radiyo televiziyo Umusare, ijwi rya CNRD FRN ubaramutse. Ndi muri studio kugira ngo mbagezeho amakuru nabateguriye, amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabatindiye rero, dore ingingo nkuru ziyagize. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara mu burasirazuba imeze nabi cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. RDF M23 kubera guta umutwe irakoresha andi mayeri ariko bikanga. Rwanda. Kagame yayoboye umuhango usoza imyitozo ya gisirikari ejo. Kubera iki iyo myitozo? Kubera iki abasirikari benshi bari kwinjira muri kino gihe? Turabibona byose ku buryo burambuye mu kanya. FRN yatubwira ko Amerika ifite umugambi wo gukemura ikibazo cy'intambara kiri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Turabibona nabwo byo mu buryo burambuye. Amakuru mu buryo burambuye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo intambara ni yose mu gice cya Kivu y'Epfo. Kuva ku wa gatandatu, ku cyumweru ndetse n'ejo ku wa mbere, intambara ntiyago yari yoroshye. Iyi ntambara ikaba yaratangiye rero nk'uko bimenyerewe, RDF M23 irasa ku birindiro bya FARDC na Wazalendo biherereye i Burinyi, aha ni muri teritwari y'Abarungu. Wazalendo bakaba barabashije guhondagura umwanzi ku buryo bukomeye, ingabo 35 za Kagame zasiga ubuzima. Intambara ntabwo yari yoroshye kubera rero RDF M23 yateye ikoresheje inzira ebyiri. Hari batayo 3 zari zanyuze mu misozi no mu mashyamba zihinguka ahitwa Imuhuzi, zikomeza Kankova ndetse na Rumba. Izi nazo zikaba zarahuriye n'umuriro utoroshye ejo ku wa mbere. Wazalendo bivugana abagera kuri 76. Wazalendo bakaba bari kumwe na FARDC maze barabatwika, baracucuma n'indege z'intambara. RDF M23 imaze guta umutwe yahungiye ahitwa Namaramara, naho Wazalendo bayishushubikanya shisha itabona. Kubera umuriro utoroshye wa Wazalendo, hari inkomere RDF M23 yari itwaye ku biti, yari zihetse ku biti, zimwe zagiye zipfa. Babonye basumbirijwe bafata abapfuye n'izindi nkomere bazirunda mu nzu, baratwika, bakongokeramo. Ibi bikaba byerekana gutsindwa gukomeye cyane muri kariya karere. Wazalendo bakaba bivuga ibigwi kandi ko batazacika intege, bazarwana kugeza ku munota wa nyuma. Hari kandi n'abandi basirikari ba RDF M23 benshi bavuga i Bukavu, bageze za Barungu, indege zibamenamo amabombe menshi, hapfa 17, abandi baratatana kuko FARDC muri ino minsi iri gukoresha indege nyinshi kandi zikaze. Ikindi RDF M23 iri gukoresha ni amayeri, ariko aya mayeri
yanze kugira icyo atanga. Biravuga ko RDF Ventura binyujije ku muvugizi wayo Wiringoma barimo gushaka guha ruswa Wazalendo kugira ngo bagire intambwe batera bagana umujyi wa Uvira bawufate, ariko byabayobeye kuko Wazalendo badashaka kurya ruswa ya RDF Ventura ngo babe bagurisha igihugu. Wazalendo bakavuga ko badashobora gufata igihugu cyabo ngo bakigurane amafaranga kandi ari igihugu cyababyaye. RDF rero Ventura ikoresheje rero uyu Wiringoma yatangaga akayabo ka $1,000,000 y'amadolari y'abanyamerika kugira ngo Wazalendo bose bo muri kariya karere batange inzira yo kwinjira Uvira bagakomeza Baraka n'ahitwa Fizi. Icyifuzo cya RDF Ventura cyatewe utwatsi na Wazalendo. Wazalendo basubije ko nta mpamvu yo kugurisha igihugu cyabo kandi nta n'imwe bazigera babikora. Abasesenguzi bati RDF Ventura irimo irasasa imigeri, yabuze amajyo, yabuze ayimira n'ayicira kubera gushaka gufata uriya mujyi wa Uvira. RDF Ventura iri gutakaza abasirikari benshi, abandi bagakwira imishwaro bagashyira imbunda hasi ubundi bakayoboka inzira y'ubuhungiro. Abasenguzi bakongera bati Kagame amariye abana b'u Rwanda muri Congo, amateka azabimubaza, arye arimenge, ejo he si heza kubera ibikorwa bye. Rwanda. Ejo kuwa mbere ahitwa Igabiro mu kigo cya gisirikari habereye umuhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare. Uyu muhango ukaba warayobowe na Kagame ubwe. Abasirikari benshi bagera ku 15,000, abapolisi 7,000, abacungagereza 6,000 nibo bari mu myitozo yasojwe ejo. Ibi bivuga iki? Byerekana iki? Ko ari benshi cyane. Kagame aba bose ashaka kohereza muri Congo gufasha abariyo barimo kwatikirira ku buryo bukabije. Iyo urebye imibare y'abapfira buri munsi muri Congo uhita ubona ko batorohewe. Ijisho ryacu riri mu karere rikaba ryemeza ko igice kinini cy'aba basirikari bahise bajyanwa i Bukavu. U Rwanda rero rukaba rukomeje gushyigikira intambara, amasezerano yo rwayateye umugongo kera. Ibi se bizarugwa amahoro? Bivuze iki? Abasesenguzi bati ntacyo u Rwanda ruzakuramo usibye akaga gakomeye kazarugwira, ariko abana b'u Rwanda bazashija kuko n'imitungo ruvanayo ari ukugurwa amaraso. U Rwanda rero rukaba rutakaza abana benshi muri Congo ngo rurashaka iyo mitungo. Abasesenguzi bakongera bati birutwa n'uko u Rwanda rwari kumvikana na Congo uburyo bajya babaha amabuye y'agaciro hatabaye intambara, kuko abana b'u Rwanda bapfirayo bamaze kuba benshi cyane, kandi u Rwanda rwiteranyije n'igihugu cya Congo cy'igituranyi cyari kibafitiye akamaro kubera ubutunzi n'amasoko gifite. None ubu kuvuga umunyarwanda ku mukongomani byabaye igitutsi n'igitotsi kubera intambara Kagame yagiye ashora muri Congo zahitanye abakongomani b'abasivili batabarika. Abasesenguzi bagasoza bavuga ko nubwo intambara izarangira ariko u Rwanda ruzasigara rudatuwe n'abantu benshi, kuko umunsi Congo yinjiye nayo mu Rwanda hazasigara mbarwa kandi si kera. FRN.
FRN yo iratubwira ko amasezerano yasinywe na Kigali na Kinshasa i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ayasinywe i Doha muri Qatar hagati y'abarwanya Kongo na Leta ya Kongo nadashyirwa mu bikorwa mu gihe cya vuba, Amerika igiye gufata ingamba zikarishye n'ibihano bikomeye kandi bifite ingaruka ku batuma amahoro ataboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Abo Amerika itunga agatoki ni Kagame, perezida w'u Rwanda muri kino gihe, Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu akaba yaraje kwifatanya na RDF M23. Hakaba kandi na Corneille Nangaa uyoboye ihuriro ryiswe AFC, Alliance Fleuve Congo. Aba rero uko ari batatu nibo nkingi z'umutekano muke, intambara zica abanyekongo umunsi n'ijoro. Ingamba zizabafatirwa zizatuma intambara zirangira muri Kongo ndetse no mu karere. Muri izo harimo gufatwa, gufungwa, kwamaganwa n'isi yose nta ngendo no gufatira imitungo yabo yose aho iri ku isi yose. Tubyumve ku buryo burambuye muri ino video isobanurwa mu rurimi rw'Igifaransa. Dernier avertissement de Washington à Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Paul Kagame. Les États-Unis passent à l'action cette fois, c'est clair, net, définitif. Washington a décidé de mettre fin au double jeu de Kagame, au soutien caché de Joseph Kabila, aux groupes armés et aux manœuvres politiques de Corneille Nangaa. Tous les trois viennent d'être formellement mis en garde par la Maison Blanche. Amakuru yacu na tuyasoreje, mugire umunsi mwiza. Ubutwari bwo mw'isi bumwe buherekeza umuntu agiye, so kumara abantu no gufasha abandi, ukitangira bose maze ukayisezera, ukagenda amahoro. Ko wanditse amateka mu Rwanda yo gusesa amaraso ukararika, ababyeyi bakwita mu nyanzigo udatinya no kwikora mu nda. Mwari nk'urugamba twarwambariye, imigabo n'amigambi basha imbere, nyabutatu nyarwanda ziduherekeje, tukubaza icyo wicira abantu. Warabeshya amahanga cyane kuzanye demokarasi mu Rwanda, kumbe inzigo yawe ibyinshi inyuma yari iyo gucanisha abantu. Mwari nk'urugamba twarwambariye, imigabo n'amigambi basha imbere, nyabutatu nyarwanda ziduherekeje, tukubaza icyo wicira abantu. Ubeshya abanyarwanda ngo n'isi yasa, umubano urarangira, abibanira neza baramarana kubera politike yawe y'ubuswa. Mbe ntiwamenya akabanga, kabanga k'abana b'u Rwanda, ko bakumenye kera bakakureka kugira ngo uzuharirwe ivomo. Mwari nk'urugamba twarwambariye, imigabo n'amigambi basha imbere, nyabutatu nyarwanda ziduherekeje, tukubaza icyo wicira abantu. Iya ngoma yamaze abantu ikabanyaga ikabasenyera, abasigaye ikabangaza, tugende kuyisezera. Burya twese dushaka amahoro kuko twahaze intambara zawe.
Bisa amahoro genda ugiye he wahaze intambara zawe ukubeshya ushyira imbere ubwoko ukaba uwa mbere kuwutsemba aho ugeze abanyamurenge nabo bahaze intambara zawe Bisa amahoro genda ugiye he wahaze intambara zawe ababyeyi ntibagiheka kuko batwarira ibibondo ukabasiga mu bwigunge nabo bahaze intambara zawe Bisa amahoro genda ugiye he wahaze intambara zawe mu karere turangwamo batugize ruvumwa hano imipaka barafunga kuko bahaze intambara zawe Bisa amahoro genda ugiye he wahaze intambara zawe mariage kuwa gatandatu kuwa mbere ukabadutwara ukagarukana itangazo ubwo ukabura dupfakaje abari b'abanyarwanda twahaze intambara zawe Bisa amahoro genda ugiye he wahaze intambara zawe Bisa amahoro genda ugiye he wahaze